Assalamualaikum. Bu ne paroda bu ya? Afgan menen Merinos. Merinos? Oo, Afgan menen Merinos ya tuğanda. Siz seleksiya qilib yaptınız-da. Mına qulaq tuğanдар. Merinosqa Afgan sekirip qo'ygan ekan da. Nima qilamiz? Sodаңызды bersin. Qanchadan aldınız bayke? Qo'ylar ekan ha? Mal qilasizmi? Soyğonga. Bo'ldi, rahmat. 25 ming so'mdan aldım deydi mına soyğonga. Biz çüy, kemin mal bazarındabız. Biz menen bolуп туруңуз да. Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 7-июнь 2026 жыл. Мына киргенде эле ушул байкенин койлорун сурап атат экен. Ким канча берип атат билбейм. Сурайлычы байкеден. Байке, козулар канчадан? Койлор, баалар. Esi bulba. Bayke. Kança ekan bu baalarni surab atasiz? Iya. Şıvıraşat. Meyli. Aytып koyuңuzlar sizler dagы mal bazarga kelgende. Baalar. Oo. Va alaykum assalam. Rahmat. Yaxshi, rahmat. Baalarni эле aytып koyuңuzlar. Mына азыркы жигит баасын айтпай шыгырып атат ар жак бер жак. Мына ушул тугандан сурайлы. Канча кочкорлоруң? 25 mingden surab atasiz ne? Mana. Qanchadan berilbedi ham uşular bugün? 23. Rahmat ha. 23 ming so'mdan berilbedi. Bu jak yo'lun boyunda dıyqanlar. Dıyqanlar savdo qilyapti. O cho'ng qo'y bor ekan. Bayka qo'y qancha qo'y? 35 adam bayka. Dishichi? To'g'ri. To'g'ri. 35 ming surab atadi bayka mana. Bunda aq qo'ylar bor ekan. Bu aq qo'ylarni ko'raylik. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Qanchadan bu aq qo'ylar? Merinoslar. 26. Tishlarichi? Ikki tishlar. Do'nqa bar degan. Ikki tish. Mana ikki tishlari 26 deysizmi? Savdo bo'ldi? Yo'q. Bolalarga savdolarni bersin. Mana. O'ta qiziq bo'lyapti da keminde. Bayka qanchaga oldingiz? 13.500 so'mga mana. 13.500 so'mga oldi. Assalomu alaykum. Qo'zini bahasini aytsangiz. 10 ming so'm. Erkakmi? Erkak. Erkak qo'zi. Va alaykum assalom. Qanday? Don xabar degan. Qancha? Qaysi? Don xabar degan. Qo'zi qancha ekan bayka qo'zi? 15. 15 deydi. Bayka 13 berib atadi. Tuğan mana sekin. Mana. Salom ayt do'stlaringga. Ayılga salom ayt. Bazar qanday ekan bazar? Yaxshi. Qanchadan bu qo'ylar to'qtular? 19 dan? To'qtu. 19 mingdan deydi. Tuğanda o'ta ko'p el. Qo'chqorlar qanchadan? 40'dan. 40 danmi? Tishlarichi? Fakat çalek. Qo'zi ekanda? Qanchadan oldingizlar? 20. 20 ga oldi qo'chqor ekan. 20 ga oldim deydi. Buni qo'zili qo'y bor ekan. Qancha ekan bu qo'zili qo'y? 14? 5 ming. Qancha? 5,5 ming. O'zi? O'zi 5,5 ming. Yo'l ekanda mana ko'rdingizlarmi? Bozorning ichiga kirmayli. Savdolarni bu yoqdan. Hoppa. Bular qimmatroq olib qoldi. Atak tezda o'zim bosdim, ko'tardim uyda. Sizga qo'ymasdan nega? Qaysini savdo qilib o'tadi ekan? Qaysini savdo qilib o'tadi? Shuni? Qanchaga qilib o'tasizmi? 17 dan so'radi. 17 dan. Krasavchigi. 17 mingdan berib o'tadi. Siz qanchadan berib o'tasiz endi? 18? Ha. 15. Ertadan beri savdo qilib o'tadi deysiz. Maşallah. 17 dan berib o'tadi. Ber. Bir Bu yoqda da savdo bo'lib o'tadi tuğanda. 17.500 dan berib bermaysiz. 5 dan sen qo'shda. Olib ket. Turaverasizmi? Ha? Bo'lmaydi bu.
Болбойт дейм. Жарымга да чыкты. Ey, красавчик. Жок, жок, бет тартпайм. 500 сом кошты, болбойбу? Болбой 17,5 миңден. 18ден? Ооба. Мына. 500 сом сен түш, 500 бул кошсун да. Ben sağda olsaydı. Катуу экенсиң. Канчадан алдың муну? 3200. Ha? 3200 deydi. 33.200 alıptır buna. Ekö teң koçkor eken. 33.200 aldı. Tuğanda mı? Size suraysızlar dıyqandardыкын tart, dıyqandardыкын. Mına dıyqandardыкын. Mo, bayke kança kaldınız Semis'te? 30 buyurusun mına. Semis'te 30 minge alıp ketip baraдар. Kana kozlar kançadan? 3-4 Bayke. Bağlarına. 15 min deydi. Ne olar içi? Bayke alış gerek, soyuş gerek. 16 dey be. Ha, 15-16 mingden eken. Mına tuğanda. Olar kançadan eken? Bayke. 23'te. Koy bu? Toktu. Bular kozu bergen mi? Je em kaçağı? Kaçelek em kaçan eken he? Ha, rahmat. Mına Qochqor. Süzüp atatko bu Qochqor. Assalomu alaykum aka. Qochqor urush bolup atabı. Oho, araşanlar mına. Keminde araşan urush bolup atdır da. Issık kölde araşan neme выставка bolsa bu jakta urush. Kança so'rap atasiz? 55. 55 tişiçi. Tişi vayge. Qozu bu. Iki tiş eken. 55. Çalış nomer aytып koybaysızbı? 0700 58. 58 28 68. 28 68 mına iki tiş deydi. Görüңүздөр мына. Бул канча байке? 35. Тишичи. А, экөө тең турбайбы? Мынакей экөө тең экен. Мынакей экөө сүзүшүп атат жанатан бери. Мына. Кеттик эми туугандар, алдыны карап. Ондайлардан көрөлчү, ондайлардан. Ассаламу алейкум аба. Баалары канчадан болуп атат? Козлардын, кочкорлордун. Чоң кочкор 60, 50, 40. Рахмат. Арашан дейт мына. 60, 50, 40. А бул атасыбы? О, мына. Далили менен алып келтирсиз да? Каяктыкы бул койлор? Қошқорған. Қошқорған, а? Кемини? Мынакей қошқор. Қошқор канча тиш байке? 3 yaş. 3 yaş. 6 tiş. Bağısı kança? 350 min son mınaki. Kaçacakların görünüzleri. Nomer aytsanız болады, balkim online. Aytasınız mı? Bazarda satar. 0555 32 39 89. Tişi kança dediniz ile? 4'ten 6'ga ötüp atat жаңы. Küçünde eken de mına kozular eken uşular. Baldar eken. Rahmat bayke. Mına baldar eken. Tuğandan çalыңыздар байкеге. Boylu eken, kuyruktары дағы мына, разрестері дағы бар eken. Kozlar kança bayke, kandayız? 20'da. 20'dan surap atasızbı? Urgaç erkek? Қошқорлар. Koçkorlar 20'dan. Kançadan bermediniz? Dükkanı 35'te berber. 35 minge ekönsün berilbepti mına. Sodanızı versin bayke. 35'ge verin. Kırsan daha gelip ketken. Daha gelip gidelim be. Bazar kanday, yok siz türeriniz. Bazar kanday bolup atat? Kozlar satağı. Bağlar kanday bolup atat? Pazar bilmeyim. Buğa уже her kim gelip öyle. Реально. Kubanı verir. Ылдый Аларман кичине ылдыйраак алайын дейт да. 35'ten beri отса. 35'ge ekön. Biri Meyli. 36 dedi. A oyunuz kança? 37 kıl desem kaçıp ketti. Kaçıp ketти? Sodanızı versin bayke. Mına. Жақсы. Mına iki koydun bağısı kança eken baykeler? 40'tan. Tişleriçi? Diş 6 diş. 6 tiş mına ki. Koçkor jütte adat uca. Kozlarını böldünüzler bu. Davuna bölünген. Bura etti ülkeni. Temiz. Semiz. 40'tan dediniz mi? Bir çimin kolu budasını Tayıp ketti be. Mına beldi qarаңыздар tegizligin. Жақсы eкен. 40'tan sırap. Koçkorun kança? 70 deydi. 70. Rahmat. Mınaki şunda. Dostlar mına öyle koçkor var eken. Bayke koçkor kança eken? 45. 45. Öңü, günü sonun eken. Ne mınday? Bir kıl eken de. Kançaga çeyin soda oldu emiş ul bayke? 38 geçen sonra. 38 geçeyin berip ediniz. Tişiçi? 2 tiş. Mına жаңы 2 tiş be? Жаңы 2 tiş eken mına. Qarаңыздар. Жақсы содаңызды берсін байке. Мынакей бұл жақта алып сатқандар дағы бар. Теке қанша байке? Теке?
Teke. 25'ke. 25. Afganski paroda. Afganski paroda 25'ke. Eksiz. Iki diş. Mo qo'chqorchi? Bu Araşan. 60 araşan. 60. Araşan 60 deydi. Mına. Ben de almayayım. Sizni de alıp qo'yaymi bunaga? Qaysi ayılga salam? Qaysi? To'qmoqqa. Ha, mana. Ushul qanchaga berib edingiz ushuni, bayke? Soda bo'ldi? 55'ke so'rayım. 55 ga so'rabdir. Bir tug'andar. Voy, kechirasiz. 55 ga so'rabdir, ber. Munaki. Assalomu alaykum. Bu echkilaringizning bahosini aytib qo'yasizmi? Hadi bak. 9'dan. 9'dan. Ha, rahmat. Qo'zilarchi bayka? 13'dan. 13 ming so'm. Bu qo'zili qo'ylar bor ekan. Qo'zili qo'y qancha inim? Qancha? Qancha qalding? Ekon. 33 oldu. 33 bo'ldi. Mana 33 mingga olibdir. Bozorning ko'rinishi. Qanchaga savdo qilyapsiz? Qancha bu? 35. 35 ming deydi. Qanchaga savdo qilyapsiz desam, olib sotayotgan bola. Qo'lni shiltab ketib qoldi. Ha, mana janaga qo'chiq. O. Allah pandar bor ekan. Voy, assalomu alaykum. Bu ne paroda bu ya? Afgan benen Merinos? Oo, Afgan menen Merinos ya tuganda. Bu to'qmoqda bir keminde birinchi yo'l ko'rdim. Bahası qancha? 30 ming euro. 30 mingga berib edingizmi? Qo'ymi bu? Qo'y ekan, 30 mingga. Ikki yosh ekan. O, divanga bu bo'z bu je qanday? Просто ылайдайсың. Ulaydaysiz ya. Bir tuğandarın komentar yazıp ketingizler buna. Merinos menen Afgan. Siz seleksiya qilyapsınız da. Mına qulaq tuğandar. Merinosqa Afgan sekirib qo'ygan ekandan da. Ma'qulaymi, sodаңызды bersin. Yaxshi ekan. Kemin mal bozori to'qmoq deb ko'nib qolibsizlar tuğandar. Ko'pchilikleringizlar so'radingizlar, Kemin mal bozorini tartpay qaldinglar. Tartib qo'yib ketib. Minaki, kechedagi soquluqdan baykeler tartib